Wenda wekwato kana ende mwana waku ni wakwa ila lilikana hevi ndani yevu itina theni wa kilungu cha Usili ni tunethi wetu na onenania ukonete uoi kana aoi na ende tuiminukilila ni tunaesie kana mwana wa mundu twitha twinena ni sia ende yula mundu moi kana mundu moi kana mundu waenda baya kotini ende andu mamwetete moi waenda anga wata na ende ota kawaida kaitu mundu charity enyombane inu tunukwithwa akiukethia na maybe ikulilikania ende we athukumelanga likoni sieba na ndateka nini ciukite ende ni twitha tuyambea unenanya nita wa Caroline mweni wa muteti na nita wa Charity Muthoni Moli kuma farm ya BM Ngaten Company Advocate la Eva Sartaj Masmat na ni batine na ni Miao ya Kenya na ni wane mudhoche. Okay. Ende musiaisa mundu Charity ni wa ukethia na tuyo kukulia ende utunaengeo matumaku ndateka kinini nikenda tutethie dilikana thini wa kilungu kini kila tunenga kibathukano cha aki no thasyo waku weta we mwene ende ndukesa kubinyiwa ni maundu kilungu cha Usili kiba nundu waku na ende mundu Charity tulikionena nyani wakatatu sumu bitu ni twanenea mundu etiwe moi na nundu no wewie muthukana ni wendi osikata ni wetwa moi yuni woka ethia kotini na yumbanete muno kwitetea yubenda wata kana yo Miao imundu si mu address yata asante karo kwa kulio yu na makesi maingi ma uoi alati thea watikwete metha meki badhukanyo they are different vai ai mwea umwe whether wina sindu social tundu first wala whether utonye thea uoi webo ni sindu cia divorce kana sindu cia family okay thea mundu enengana isu uoi ta ground ya nenda umanwa na mundu mundu ni muoi diende kala nake isu ni tuko thangao na muno na again whether we kindu tachu no lazima koti ithe isisia apart from that ground mwea omweta muoi we sindu ingi we ground ingi ta cruelty kana o sindu ingi mbingi sia divorce manisha atela wasa cruelty ni manisha ndo eta divorce petition yuni maeta makasi anye nenda kumanonanga na nondu nethige ni moi okay na ayasia ni moi ethe aiteto sindu ingi ni moi nunguna ena kangi o sindu mbingi na o ndi ni wasindi sumbingi ni wakasi ona ni moi na ayandika particulars ya uoi usu wethe aite mundu na moka utuku ndi mwithia etho aedio tembe ako kanethia tumwithia nza isemba cia muthembo su atena nguwa ni maitha mandikite particulars lakini koti isisia ningukuta ndo koti iza isisia sindui na again sana nitiona ona kwa be kwania elections they mundu waitie ganiani wa vita tundu wa uoi timana oyasia na inenga no particulars isusia oyasia tunendie nomba kwake tele atumia ili ma white asatio na ngimasa sia ila tuende na utala kule isu kukienzuki kana ekisestima sia boa ene we sindu mingi controversial na koti ona isi sio sindu ni siasiona other grounds yes maybe andwani woni moiye kana andwani wo bekikie unau lakini yusu windini no lazima be other grounds maisia siangalikwemo ya uoi and again ala makesi tiko hata kwa ya kotini ni criminal sana sia uoi si very singito there are criminal cases na uoi ndeni and medho ametete kesi makasia mundu ni moi ende tumuoiye kana mundu twithiye moi ano semetete ya makasia na Biblia yaiti moi ndake kale thayo moi ya owawe koube na kibadhukanyo cha undu meya yaiti na undu Biblia yaiti Biblia ni ayeti nitio sawa you asisia sindu criminal cases isi the sietete siawi with their takesi ingi ya Malindi ya ITV ni okay there kibetichu cha ni ibetile sia komete nomba na villagers moka
atui moka na mako na ibetiso na siakwa wesi yu ni maskatwa ni matwa wavaya polisi ni maandike wake ndoketa wa charge sheet wesi bau bewo indeni andu ama ndio wa ibeti maya si ibeti ni aoi na ni masio wa mbeba ni mabitia ni mabitisia kativa ni mabitisia ni mosa Miao kokoni ko ni mamoa ewe wase ni matwa wabaya koti kala isi sai andu ama ina motive kana kindu kitawa malice aforethought andu ama ina knowledge ya kila meka nimekuwa mundu nimesi kana meka nai nundu ni nisi koti upe undu tona kukuno mundu utendao mukuna okay you andu ta kesi su ya Malindi manaka siai ibeti nisituowete nisi disturbite peace tu nisikosite ham bau balateka na utuini ko idhini mana tumia defense ya provocation andu ai moma na tumie tiwa wongi nata soma kuna wethe mama yenda kuna lakini nundu wa kuendea kwika wethe methea makona ni imethea yuma kuna ni etu ndo masiyo andu ati moma tu provoke ta makuna tia oi lakini wethe koti yu ya ikulio tayiyo ka kotini mbe ethani wesi naoi waimio maskataniki waimio thio kama twa kwa chief kana kwa county commissioner kana kwa DC kana kwa mzee wa kijiji mukambo matwa bauniki wosie Miao koko ni kwa kuniki na isisia yasia ni wowa ku wina particulars wina charges mbingi wina particulars siandike nesa ku kwani yoso aitawoi yoso taikwani ya criminal ila there wayena a burden of proof yake there beyond reasonable doubt ni lazima mose evidence mama nyene wa makonie na wa mekali na wa mowa na yosa mkondo wa criminal whether we charged kwetha wo wani kindu chambe na no wa defamate no ndeta mundu moi okay ku wo withe we bathikanitu na be kindu kingi bado kitha kina witchcraft ndini kindu cha ta ikwani inayo ndisi inaiva ndikenenesa lakini mundu fulani waendie kwa kibeti akiali akia nyenina ni moi na nini siku ikasindui ku kibeti chako ndiye sini kiwau kiete kwa okay there enda kutumia uoyu kukenga no akuite kibeti na ikwea ukanguko ya black pio kana white pio na mangoto le masia no monza kakumi kana okay but uko ni twinge no ndo for sure ona tuiweta tu kumitubyo pio cases by the way mundu aendi asanye mundu ongengie nukunenga kakumi kawia na indi kakumi kaunyela no kena keke mbesa ni sia kwa bandu ngwate mbesa indi yona i customer ni sia thile na yuni wayo musikata nundu ni weke kindu cha mundu no angenge no nzaite okay na indi be sio sindu ini mbingi onoke sakwithia ningulilikana lakini kicha penete musungu okie kutwana ko na atwa mukamba na you kutwika kana ekio kwa takamuti sindu ini a very broad thing kamuti ayoki amukethia nini waona ko stage ni wa wikethia ukethisie na waliko mwatia wa mwatia pio na ndi woyewa nindi mautunga ayu ndisema kwa tachongo cha kuketha ndi yuni watungwa ka yo iswa nyangu tabia izo sie they wasi chao so sie they wasi ndawa illicit drugs itaila wiwa ndo make ya musele aka kwa you isusi ona sio si associated na woi sina dark spirits so whether mundu ni wa kethia mundu no ukulia nesa nendo thi GPO kana nenda mbone na ivasiva na you uili kwa mwatia we so bindu kandwe na simu na mbesa na nuo mose ya masia ona ya tu emosie whether you watia mundu na you sindu taisu this is the drugs na si very bad ku mundu ni wile to kwikala yutuke ni waya kibeti ndi ni kuitiwa mose kana mose kibeti waya mundu ni waya kibeti mundu waku ni muwau na nienda kwikata wete nengu kunziyo kuko ya white sindu taisu mundu ndathi atwa uko atwa mbesa na atwa kibeti kitu wese
moyo ni wathi na ethe ya bai ditona aite wo inguko aya nguko na tu ngorole aya wethe ni wa mukenga mune ngoto dalwa na hiyo sikibitiki na bwa ese mundu ngini waiwawo munambiye numbitithia kibiti chako na yu be kala ni wathi kotini asianye we moi conman we moi wo onanda mwita conman amwita moi wo bongo amwita fake witch doctor of which ko takeno weke ya moi no amotethi lakini ni woka no bongo we ni watu ikudio ta yukotini yukoti kala isisa yasia yukoti ikwenda kuikia kana veoi koti taino ya high court ya ni ndiye ku distance itself from notion ino yawe na yasiali andwa meka oi mebo lakini andwa meka oi kidogo meva metieto itina banini kana matena belief strong koti niyo ya nenganie judgment yaseu na yasia lakini bati na ikulio ya mundu kiako niunge yo mundu tukamwita fake moi yuvunde etwa woi usunonge lakini we we na belief iso ya woi kwa hiyo suti belief yake okay yes yuende na makosa haike yao weke yawe lakini ndo ye ndakenganie yo mwita moi fake tu ndo wa mwita moi fake yemini be yaoi ange legit lakini kotiko kwenda waamini kana be yaoi mawo tu ni kwa moya wake na wethe awe ba ukatikati ko kotini aisye niwo ni woya ni moi fake lakini wethe ya inenga nao notion ino kana judgment ino nienda ku distance itself from notion ya ketha be yaoi tamba kwa saudho momoni na tuisio ketha ende ni kuelea njombe yange undu wakindukicha uoi ndukadivasa Wasesha mwendo endi na movea munene ni kwitha ni wende na utambanya na itu ndeni wa kilungu kicha Usili ni na wikwa chokana ni kithi wa kicho tethio kwa kuweta we mwenendi na endi twenda kusokethia unena ni anu latu ituna nene aba itina wa mundu aenda kotini etito moi koti yalite kwithwa ikimutethesia ata na endi mundu charity tweleanje mundu maundu ama kotini mundu ni woka na kiune ndoke elesio musia isio ombolombola withini waelewa lakini ndakete tenu ni moi yese kwase kuni twatetewa labda ni watu wa mundu kotini na ni wisi mundu we moi kana we mwita moi mbe ni lazima either iwo ni moi na ni lazima we na evidence kana ni ukose evidence kana sindu ila wosete sioneke ni wo mundu ni na you isi charity ono munde tuya na tuya wa musiuya ni wa moi Kyukita wa uoi ndukisi ona kikaiwa ba okay maybe kiwota simuyo kwa one woi ndukisi na ndo achona kwa ndo mata wisi na kwa alama wisi ende yu tona kumanata ko uyu ni wa ndo akotini na wase mundu ni moi ata yu wa manata ningi whether we accuse mundu ngini moi ndwele teza we na facts basi mundu ni moi tundu eka eka tukunu koma na nandu ko aisunga kana iko sindo kana nuitha ena masasa media maikilita me they of kana osindo we nasio ko we na mundu tausu we na evidence ta yu wisi watabia moi no ende to muskata no kubitha tula utumia wisi moa sana wa Google na sisia with their men or twindo to samoto ne to skull ila siongosi mabindi mavema dei sijui angamanyonga ni wao ko sindisu ni wenda kona kote sana mundu endete ngukunzio yani yo with their either sia ngukunzio no keso mwito moi lakini ndina evidence watu wa evidence no kotini ni siawa lakini kukwata evidence kwibina kwibina na bawo beza bayitwa kindu kingi kitawa
mareva injunction tia koti ukasia ndwai kwa wakili wakuwa mwe nyeni nona mundu yata mu wesi oyi ni bitio kena lakini no lilikana ona witu ya mundu ethe na ukuse nisi kuyandu mao na metho yu akoye na metho na ni wako by the way ni wako vibaya sana lakini na yu weza ukuse mundu anzise na metho metho ni mo ukuse kada ukuse hivi yawe yasio hata to lazima mundu we etho na tiendo sabuni osiendo no lazima etho na kindu utonyoke kwa kotini ukuse lazima omande no lazima omande ukuse tondo ba makasia nini lawyers makasia he who alleges must prove etho masia ni moi no lazima prove mama idiliana allegation idiliana allegation no lazima than evidence no lazima than evidence who man the evidence bala umia na yumo yutwelo ele baende kita kwa sangawa na metho kadangeka na divitha ningi sibawe I believe either we na a strong belief ya mwangaza kana light sindui definitely si kukwata lakini either we no believe ya in those dark spirits na rituals na sindui social no sikukwate ko we either no eke ya mundu oya ni moi na niwe kando nai no tuando akatele miando kana keko sindu mwisi na ni muona mundu mwelo muskata na mwe mutu ako tini na evidence ni mwelo manda lakini kungu kuya kukwata evidence no kuila isi tondo moindo bitha ndo mana no kito siosa no kito mukwata sindui ni waile kuthiko tino keti ya kindu kitawa injunction mareva injunction ya koti kana ya koti besi ndungwendo kwata bandu we nasio nini isi mundu nitasho kusi nisio ukusi na ingwendo sikwata nyumbani yake lakini sindithi undena losa kana order ya koti nunenge kwene kwa uendango ko nunenga wa kindu choki no se au inofani nondo ale tomana ne ukite na ne wese ne mese maweza wanandu ta mapasta kana mundu na kuwe musikale aiwa woka no sikale onabana ne wa Miao ndisi yani ndisi kindu kitawa woi tutakushika tu nitukukwata ningibona waingia maikwata no kwatwa wesi ni kwa kindu kidipendia na belief yako kana we wiki ya chao no wethele mundu musikale ni watu makakwata lakini eikia na fears we kindu kienye tita toke kwata no kukia na hicho kitumi titha tika sensitization inzeo muno wesi ni tradition wakisisia nesa no twase ti for lack of a better word supernatural powers ni either ngai kana satani ko sindu imbingi sia uoi sitha siusi kana ngaliko ya usatani ko we no sakua nzia either ya ngai kana satani ko na alama edha maithi kwa resta wesi I believe sio no sio simasaitia no sio simasaitia ko be ndoto no thiwa buwisi no kunoka kunewa tio kukunewa ukwatite sindu cia no kaba kuno so walita kwamba kuikia kindu juba yundu kikwika bayundu kikwika na chaguo kwa ikindu kikwika etha ndo believe in oi ningi kikwika ata kindu kikwika tio ukonman kana sindila cia sieka ko ya shakahola ningi etha ndo believe in sindu isu ai we fast midena meana we fasting no kakwa isi sindu ingi no ku brainwash ko ni to ona kitika cha media cha sensitization no tabiandu ayai teko nenga uwoibinya utawebi no waikia no waikia nicho kitumi nicho kitonyoku bale utiba kotini ndosa order ya koti yako yai etha no believe evidence no nemo kunenga order ino evidence ni osa ibithwe kana yithwe tampered with unenga wa expert order isu ukaina polisi mukanengwa search warrant ukaibu kwa moi mukamwa nitoka yu mukawetoka search ni no twina losa olikabu twina losa na moyosa tumiungu tutuonde kana tusindu tutuonde tuvyombo tumeyo kana kiyo Uyo sasa bisu na witwa kotini na mwisi like kwani yu tundu isibe mwe uyasa ne na mwetie moi na ukusinu wakana ne wo na we Miao wa itia than wone na sindui no elo bingi wanthini pebando yake 10 yube kendo specifically Miao ya itie tutono manane moi maybe twa mwethia na mbiso wona mbiso manane usuni moi yuba utibongo tabisie cho uoi
By the a defined definition ya tundu uoyitho are different according to the different tribes to our diverse tribes in Africa. Kuketha be amwe matumia mbisu isu ongi utumia omete pe ungi waza cia ene angi masemba au tuko so baba ndukoti yaite wethe mundu na mbisu ndukeza kwetha kwito kwe mbisu bingi wace musu ndo nethe awe na mbisu ona koti kana me one kuteta yaje babe pe kindu cha muthembo by the way a defined definition ya uoi either on a koti either say apply ku kamba kila medho ama yita uoi choni chao hicho kitu medho ama ishirikiana na au wazee wa kijiji kana machifu momedho amesi sio uoi kusi practice ya wata ni sio yuma matumi yako nenga na kana kusila makwani ya uoi uketha yuketha kwitu kambani balanzi yitwe nimetha ambesengania aweta wa uoi na wai kwangania waile kwithia kina na kina isu ni so uoi isu ni so uoi so kamba wisiki nisu so polisi moka nayo sasindu ni matwa aba ya kotini ni mambi ya ikwani ya kanani wethi wina uoi wisibe Miao wa oi wethi wa approve wa we guilty ni wa miaka 10 tondu yuba wisinu cause harm kwandu nutumandu mekala mena wia na andu amo maino samwe wa mokomo mathime ya chief we mundu nukutwika nai nukwekasia na situ nai kana nuku practice uoi na tondu uoi ne vitio kena na we act isu ya parliament etawa Witchcraft Act ni ileanite na maondo maui na ondo ya ite wakwatwa sindu isu utumia utwawe kotini na watu hawa wethwa na makosa nulitwa mbele na yu ukwa okukwesia isindu na utabe sindu mo ni sida spiritual moi ni kwisa kwasia bakwethe wela sindu ni tona kwesiwa na akaibitha na ku ready yani kana bebinda jinenga netwe uketha trimunenge binda yana atani kenda tukamukwate kana ukukwa kumukwata pebinda kana mwika hata nikendo kethia polisi ama ithi ukwata mundu ni methia isindu inesa kana mundu ibidi ambe yakasikata kindu kia bithanetie twenda kusikata we bithanetie twenda uketia itisio sitawa expert application ukathi ukeka application koti ukapply uni ngwendo seek order ya koti ni ngwendo thio sasindu inete uika ona andu matesi ona moyundu musavia wisi wetha we kindu kitawa ndwaile stukia mundu wailo munenga time onake etete kuwa thiu seek order kotini ndwaile konstukia ningo kwatwa ini nenga waibinda ya kuitetea labda ndipo weta you nina realize one moi na nene semea ondo ya iti na ile kuka kwamba usikata before ni mutabi nikendela nene wa valuo wa kuthiu mukwata indi with the rada no either ese nuzo kubeta ukose tivo yungo kwa ekindu kitwa trial by ambush tikindu kithwa ki practice wa Kenya ndo I lost tukia mundu ai no mu ambush no mu kwatithia akenda nengetwe mwana wa kuitetea lakini whether the exceptions ta application ingo kwa ni expert whether ni wa dikotini ni wasia mundu ni muina ena evidence utono bitha kana au nyeba atwa ibandu bangi kukotini kunenga order ya kuina polisi ukosa sindu isu ukatwa kotini na ndio amino twasindisu kotini moyambe kwani yengi winengwa time yasa ni moitondo wake na kwata ni wona isindu ningi we kwata ni wona isindu na yete koti wisi nakini ndwe una mutabia kana nde yana saviwa ni madhangu makoti akeso bitha isindu isu enda akaidha ambush tindu sikambo kwatwa na ende ayiwa ukakotini muthenya mona na athi kotini umuisila ikwani yuta the normal trial winengwa time yasia undoni moitundu wake na evidence nino na kinengwa time ayasia nyendimoi mauta ni moni baka ama umaikalike kana nzoke ni yondu maika yani the some things no makete no ndo sienzoka yake na ni wensi nzoka ndo ndaisa kwitikela ni moi by the way ndo tata kindu kimeka chini ya maji ndaitikela ni moi ko amba kuwasia yuke thano mautasu mali kana baka mautasu nzoke mu kuona ba lakini sisi kana no makwate nzoka ndisi kana no ikwatwe kese kotile kana kama ndo ka wona njongete kana ibisa ya atende nikitao no ni mpaka tu nzoka ino lakini
no na esa kwithiwa indi kwa kweli mundu ni muoi na ni waite ciana kana ni wikite ciondu cia muthemba ucio ekawata no pingu ya mashtaka na ona act of parliament ni aite mundu aoneka muoi avingo miaka 10 kana akawena kundini ningi si according to constitution of Kenya article 27 ndukeke andu wia ndukaikale na andu nae ndukeke andu ndukaete disorderliness tondo with the way against the law unwe no kwatwa na yiki wandini pauto twatethio mundu ndakese kwitwa muoi na inde ajika logu aterada wambita muoi endo kasikata ni wetu muoi na we make sure we na evidence ya kumbita muoi ndukethe we ni defame tondo wa ni defame kana wa mwitata wa defame ni kwanangia mundu isitwa wa manangesi twani kukubingo ya mastaka na kuinenga compensation ya kumpana ngesi na kwanya na ina mwita muoi na ethi wa timu yuni nyango kwa compensate yuni nyango kwa miaka 10 ndo ba miaka 10 lakini we see sita wa defamation proceedings ndamba na ngesi twaninge mtu ya proceedings isundu ndo ni compensate na ndo mbiti ya uwekeo kwa kamera sio ndesi ya Kenya wase no nambitie moi na ndi moi ko mbitie pole na windeba pone taile anonesa nende musiaisia otondo tweka charity onenge namba yake ya simu na no itwitikile hona nani wamuthi nini sinetwa utethia ina ote mundu akese kukweta moi no yekala kuna kundu kese kweta moi mundu kese kweta mundu moi utena ukose wa kumweta moi nikenda meya ya Kenya ibutete charity manenge namba yake ya simu no itwitikile tumini ya kilungu bo namba yako ya simu ni 0710 453245 again 0710453245 na nita Charity Muthoni Muli kuma BM Mongata and Company Advocates kuma sako na ende ndi amba unena undwe Charity musaisa mwendo lilikana nambe so unenga no mukunio na maundu maingi makonete koti ti undu wawo ikana waitheka ebinda yonthe wina kindu wali itakwithwa kitethwa lilikana ba Mutongo TV thini wa kilungu kicho Usili nibo tukwete ya maundu ala methia mayekeka kuya misinu kethia nukwigwa Miao ya siata bandu ni bayu ba kilungu ni kicho Usili nibo tukwete ya kibathukanyo kana tukaumanithia we undu wali itakwika maundu ni ma Miao twitikile tuminie kilungu bo muthani wa umuthi na ende musaisa mwendo kwa ala medha ikula repeat ya kilungu ki ni ba ya saa 10 indi mwendo ni wa chumwa saa 10 na ndatika 10 no kwate repeat ya kilungu ki na indi maundu ni maingi ni tukwata asimu tukethia mundu ayenda tunena ni sekindu fulani lilikana namba yitu ni 23915 kana ba mutandao ni wa Facebook wesa kwikala kusisa kipindi kiu kwa Facebook no tutumie woni wako kana kindu kila wenda tutethie weta we mwene ndi twitikile tumine kilungu bau na nitawa Caroline mweni wa muteti ndikwendea utuku wako ila